Ana Brnabić naglašila, že príčina navštívy bola iniciranje rozvarki pomedzi lokalnej samoupravi i Sojuzu pčolarske organizacije Srbiji, ktorá hljeda lokaciju za svoj pohon za prerobok medu u Srbiji i pririštovanje za domašnje trgovišće i vývoz. A vlada prepoznala, že to baš važne pitanje za daljši lokalni ekonomski rozvoj. Minister poljoprivredi i životnog stretku Branislav Nedimović naglašal, že im u ministerstve baš važna timska robota, ktorá dáva i najlepšie rezultati, a tema produkciji i plasmanu medu bi mala biti realizovana na području opštini Šidu u cilju daljšoho rozvoja prerabljačkih kapaciteta u Srbiji, co ma porušati i calu poljoprivrednu produkciju.